Kak čudovit dan. Iz oblaka do oblaka. Čudovito. Nahajamo se v Logarski dolini. Probali bo tule se dvigant. Jaz sem pa na 2600 metrov. Tam, ko so bili ptiči, sem šel čist do vrha. Oblaki so se malo razvili, da moram zdaj paziti. Ampak mislim, da nima problema iti nazaj. Do Jezerskega pa zelo turbulentno. Nobenega pravega dviganja sami baloni. Bili smo tam skoraj do Storžiča, ampak je kar močen sever, tako da zdaj pešimo pa nazaj. Pred mano Ojsterca. Jaz smo pa malo pokrito in nekako čist do oblaka. Mislim, da eno dviganje še, pa bi moglo biti dost. Tam je Uršla. Zelo grd oblak, zato sem se ga malo izognil, ker res močno trka. Da pridem do Alpa.